Nongere mbasuhuze kandi mbifuriza kugira ibihe byiza, mbifuriza kugira umugoroba mwiza ku itariki ya karindwi ukwezi kwa gatatu 2026 tuganira ku makuru akomeye cyane. Hari itangazo rikomeye cyane rimaze guturuka muri Perezidansi ya Repubulika ya Kisilamu mu gihugu cya Iran. Murabizi ko mu burasirazuba bwo hagati Iran, Israel na Leta Zunze Ubumwe za Amerika bari mu ntambara ikomeye cyane. Abantu benshi badatinya kuvuga yuko ari intambara ya gatatu y'isi, ariko kandi hari itangazo riri rikomeye cyane riturutse muri Perezidansi ya Repubulika y'u Rwanda. Ndaza kubigaruka byose muri rusange, hamwe n'andi makuru menshi cyane yakomeje kugenda avugwa hirya no hino kuri uyu mugoroba. Perezida Yoweri Kaguta Museveni, makuru aravuga yuko wenda reka ari nayo nkuru mpera mu buryo bw'inshamake mbabwira yuko Perezida Yoweri Kaguta Museveni uherutse gutsinda amatora y'umukuru w'igihugu mu gihugu cya Uganda mu kwezi kwa mbere ku itariki ya 15 yatangiye kuyobora umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba cyangwa se East African Community. Perezida Yoweri Kaguta Museveni wa Uganda kuri wa gatandatu tariki ya 7 Werurwe yatangiye inshingano zo kuyobora umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba East African Community. Ni inshingano Perezida Museveni yasimbuyeho mugenzi we Dr. William Samoei Ruto wa Kenya wari umaze umwaka uyobora uriya muryango. Bwana Museveni yashyikirijwe inshingano kuri wa gatandatu mu nama isanzwe ya 25 y'abakuru b'ibihugu bigize East African Community yabereye i Arusha mu gihugu cya Tanzania. Ni inama yitabiriwe na Perezida Museveni, William Samoei Ruto wa Kenya, Samia Suluhu Hassan wa Tanzania, Evariste Ndayishimiye w'u Burundi ndetse na Hassan Sheikh Mohamud wa Somalia. Perezida w'u Rwanda ntabwo yigeze yitabira inama. U Rwanda rwari ruhagarariwemo na Minisitiri w'Intebe Dr. Justin Nsengiyumva wayitabiriye mu cyimbo cya Perezida Paul Kagame. Perezida Yoweri Kaguta Museveni wa Uganda yagejeje ku bitabiriye nama, yavuze ko amakosa abami bategetse akarere bakoze yo kwirirwa barwana aho kwicara ngo batekereze ku iterambere ry'inganda adakwiye kongera kubaho uyu munsi wa none. Yavuze ko hakwiye rero kubaho ubufatanye no kwishyira ukizana ko batuye umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba. Bwana Museveni yanagaragaje ko hakwiye kandi kubaho guteza imbere umusaruro ukaba mwinshi, kuko iyo umusaruro ari mwinshi ukabona abakiriya benshi ari byo bifasha uwakoze gutera imbere muri rusange. Usibye chairman mushya wa East African Community, uyu muryango wanabonye umunyamabanga mukuru mushya wao, aho Ambassadeur Stephanie Patrick Mbundi wo muri Tanzania yahawe izo nshingano, azisimbuyeho Veronica Nduva wo muri Kenya wari ufite kuva muri Kamena 2024 nk'uko amakuru akomeza kugenda abishimangira. Mbere gato yuko tujya ku itangazo riturutse muri Perezidansi ya Repubulika mu gihugu cya Iran, reka mbanze mbabwire ko mu gihugu cya Repubulika Demokarasi ya Kongo biravuga yuko ari ibitero bikomeye cyane byabaye uyu munsi ku itariki ya 7 cyane cyane ku gicamunsi. Murabizi ko 23 ikomeje guhangana na coalition FARDC, FDNB, ingabo z'u Burundi, FDLR n'umutwe w'iterabwoba urwanya umutetsi w'igihugu cy'u Rwanda, ariko bikavuga ko FARDC yagabye ibitero hafi y'umujyi wa Sake ni muri Kivu y'Amajyaruguru. Ingabo za Repubulika Demokarasi ya Kongo FARDC kuri wa gatandatu zagabye ibitero mu gace ka Mushaki ho muri teritwari ya Masisi mu ntara Kivu y'Amajyaruguru. Mushaki rero ni centre iherereye muri metero bibarirwa muri 20 uvuye mu mujyi wa Sake. Muri Gashyantare 23 nibwo mama 23 yafashe kandi ya centre, ariko iza kuivamo ubw'ingabo z'umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba zari ziri mu burasirazuba bwa Kongo, yongera kandi kwigarurira mu Kuboza 23 ubwo yirukanagamo abarimo ingabo z'u Burundi ndetse na FARDC. Hagati aho nga spokesperson wa M23 mu rwego rwa politike yitwa Lawrence Kanyuka yatangaje ko kuri wa gatandatu ingabo za Leta RDC zagabye ibitero imushaki zikoresheje na drone. Amashusho Lawrence Kanyuka yashyize ku rubuga rwe rwa X agaragaramo inzu z'abaturage zasenywe n'ibitero, ndetse yavuze ko ibitero by'ubugome bikomeje kugabwa n'ingabo za leta byica ndetse bikanaca igikuba mu baturage b'abasivili mu gihugu cya Repubulika Demokarasi ya Kongo. Yuzima ati mu gihe rero amaraso y'abasivili b'abanyekongo akomeje kumeneka, abamenyereye kwigisha abandi bijyanye n'uburenganzira bwa muntu bahisemo guceceka mu buryo buteye isoni kandi burakaje, bikaba byongeye kugaragaza uburyarya bukabije no kubogama mu maso y'ibyaha bikomeje kandi gukorwa n'ubutegetsi bwa Repubulika ya Kinshasa. Yashimangiye ko rero amaraso y'abanyekongo akomeje kumenywa atazigera arenzwe ingohe cyangwa se acecekwe. Usibye imushaki ho mu nkengero zaho, ibitero by'ingabo za Leta RDC kuri wa gatandatu byanagabwe mu gace ka Gakenke ndetse muri Minembwe. Ibitero byicemo abantu bagera kuri 12, abandi 8 barakomereka. Ikaze rero muri amakuru yacu ku buryo burambuye, reka duhere ku itangazo rikomeye cyane riturutse muri Perezidansi ya Repubulika mu gihugu cya Iran, aho bivuga yuko Perezida wa Iran mushya yasabye imbabazi ibihugu byibanye mu gihe ibitero vya Amerika ndetse na Israel bibandanya. Umukuru w'igihugu cya Iran yitwa Masoud Pezeshkian mu mwanya uheze yashikirije ijambo
ryacishijwe kumbonesha kure ya leta ya Iran nyuma y'ibiturika bikomeye cyane vyagigimbije ikibuga cy'indege cya Tehran, asaba imbabazi ibihugu bibanyi. Muri ubutumwa agira ati mbona ari ngombwa ko nsaba imbabazi ku bihugu bibanyi vyatewe, nta mugambi dufise wo gutera ibihugu bibanye, niko yavuze aca asaba ko akarere gakorana kandi kugira ngo haboneke amahoro n'ituze. Ni mu gihe kandi igisirikare ca Israel kivuga ko catanguye umupfunda munini cyane w'ibitero ku bigo remezo by'umugwa mukuru wa Tehran muri Iran hamwe no mu gisagara ca Isfahan. Perezida Pezeshkian yavuze ko ingingo yafashwe n'ubutegetsi yamaze kandi gushyikirizwa ingabo kuva ubu, ati ntimusubire gutera ibihugu bibanye ndetse mu bireke burundu. Abo bose kandi biyumvira kwikika mu kiza kugira ngo rero batere Iran bararaba neza, ati ntibahave baba ibikoresho by'ibihugu vyiganza. Niko uno mukuru w'igihugu yavuze, yongeraho ko gushikira Israel cyangwa se Amerika atari yo nzira ihesha iteka n'ubwigenge. Nubwo yasavye imbabazi ibihugu bibanye, ararahirira akarengwa ko Iran izobandanya urugamba rwayo rwo kwivuna abansi, akavuga ko abansi bayo kandi bazohambanwa ivyifuzo vyo kwiyumvira ko abanya-Iran bamanika amaboko muri rusange. Hagati aho ngaho rero mu bitero bibandanya igisirikare ca Israel IDF kivuga ko cakubise ibigo vya gisirikare bitari bike, harimwo ishure kaminuza nyamukuru ya gisirikare yegukira ingabo zijejwe gukingira ubutegetsi bwa Islam, kaminuza ya Imam Hussein yahora kandi yigishirizwamo ingabo za kiriya gihugu muri rusange. IDF ivuga kandi ko yakubise ikigo kibikwamo ibisasu vya misile vya Iran hamwe kandi n'ikigo cyo mu kuzimu cy'ibisasu vya misile biraswa kure, ari naho rero hakorera amajana n'amajana y'abamaneko b'ubutegetsi. Mu yandi makuru, ubushikiranganje kandi bujererwe kwivuna abansi bwa Qatar buvuga ko igisirikare cayo casamiye mu kirere ibisasu vya misile vyari bitewe kuri iki gihugu. Hari haciye akanya gato gusa Perezida Pezeshkian ashikirije iryo jambo katazosubira kandi gutera ibihugu bibanye. Imbere yaha Emirates Zunze Ubumwe z'Abarabu kandi iki gihugu kiriko kandi gikorerwaho na Iran cyaratangaje ko mu guturuturu ati yasamiye mu kirere gisasu ca misile kandi ko ni ibidependante ati vyacu atakinini vyononye. Hagati aho kandi ishami rya gisirikare rijejwe gukingira ubutegetsi bwa Islam Islamic Revolutionary Guard Corps rivuga ko ryakubise ubwato bwunguruza igitoro mu kigobe c'Abarabu bwari buciye kandi umuhora wa Hormuz. Mu itangazo ryacishijwe ku rubuga rwa Telegram ivuga ko ubu bwato buzwi ku izina rya Prima bwatewe na drone inyuma y'uko bwirengagije ubutumwa bwo kugabisha bubandanya kandi butangwa n'ingabo za rwego twavuze hejuru zirwanira mu mazi bubuza kandi ingendo zica muri uwo muhora. Uyu urwego utangaza ko idashobora kandi kwemerera amato yunguruza gitoro canke se yunguruza abantu n'ibintu afitaniye isano n'ibihugu by'abanzi guca muri uwo muhora. Umuhora wa Hormuz ni imwe mu mayira akomeye cyane ku isi acishwamo igitoro, ica gatanu c'igitoro na gazi bikoreshwa ku isi bikaba kandi bica muri no muhora. Iyi ntambara yo mu seruko bwo hagati yatumye rero ingendo z'ubwato zihagarara mu ntango zino ndwi. Ubutegetsi bwa Iran bukaba kandi bwagabishije ko buzoturira amato azogerageza kandi guca muri no muhora. Perezida Donald Trump wa Amerika yaciye avuga ko ingabo za Amerika zirwanira mu mazi zishobora kandi guherekeza amato aca muri no muhora mu gihe vyoba nkenerwa nk'uko amakuru abandanya abivuga. Hanyuma rero reka tujye kwitangazo riturutse muri President wa Republika y'u Rwanda babwire ko President Paul Kagame yaganiriye nabo mu kigo cy'ubwiteganyirize cya Kazakhstan. President Paul Kagame yakira itsinda ryaturutse mu kigo cy'ubwiteganyirize cya Kazakhstan cyitwa Samruk Kazina yobowe n'umuyobozi mukuru wacyo yitwa Nurlan Zakupov, baganira ku bijyanye no guteza imbere ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro. Perezida Paul Kagame yakirira itsinda ku mugoroba wa gatandatu Werurwe 2026 nk'uko ibiro by'umukuru w'igihugu Village Rugwiro byabitangaje. Itangazo ryakomeje rigira riti baganiriye ku masezerano y'ubufatanye hagati y'u Rwanda na Kazakhstan biherutse kandi kugirana ku bijyanye n'amabuye y'agaciro y'ingenzi, ibijyanye n'amahirwe ari mu bushakashatsi ku mutungo kamere, guteza imbere ndetse kandi no gushora imari mu bijyanye n'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro. Ibiro by'umukuru w'igihugu Village Rugwiro byakomeje kandi bivuga ko ibyaganiriweho byibanze by'umwihariko ku guteza imbere uruhare rw'u Rwanda mu bijyanye n'uruhererekane nyongeragaciro rw'amabuye y'agaciro ku isi. Wa 28 Gicurasi 2025 kuva umwaka ushize u Rwanda na Kazakhstan byashyize umukono ku masezerano ajyanye n'uko iki gihugu cyo muri Aziya yo hagati kizajya kiritumizamo amabuye y'agaciro ya berry
akurwamo icyuma cya beryllium hari nyuma y'uruzinduko rero Perezida Paul Kagame kandi yagiriye muri Kazakhstan. Aya ni amasezerano kandi yasinywe hagati y'ikigo cy'u Rwanda gishinzwe mine petrol na gaz Rwanda Mining Board RMB ndetse na Samro Kazina. Icyo gihe kandi Nurhan Zakupov yavuze ko impamvu amasezerano ari uguteza imbere ubufatanye mu mishinga y'amahoro y'agaciro. Ati ni amasezerano atanga amahirwe mashya mu kohereza beryllium iri mu y'ingenzi cyane ikoreshwa mu itumanaho ry'igisirikare. Ati bijyanye n'isanzure no mu nganda zikora bimwe mu bikoresho bitandukanye. Yashimangiye ko amasezerano kandi azafasha mu guteza imbere ubufatanye bw'u Rwanda na Kazakhstan haba mu by'ubukungu na politike. Uyu muyobozi rero yavuze ko amabuye azajya kandi atumizwa mu Rwanda bigizwemo uruhare n'ikigo cya Kazakhstan gitunganya ingufu za nucleaire n'ibindi byuma biboneka hake cyane hazwi nka Ilba Metallurgical Plant. Beryllium ivanwamo beryllium ni ibuye rishashagirana cyane rijya kumera nk'isarabwayi risanzwe. Beryllium ivangwa n'ibindi mu gukora ibikoresho bikomeye cyane ariko bitaremereye cyane, ishonga bigoranye cyane kuko bisaba kugeza ku kigero cy'ubushyuhe cy'igihumbi 287 degrees Celsius. Bisobanuye ko rero idapfa guhangarwa n'ubushyuhe bwinshi, niyo mpamvu rero gikoreshwa mu bikoresho byifashishwa mu isanzure nk'ibyogajuru, indege bifasha kuguruka byihuta n'ibindi. Ikoreshwa kandi mu gukora intwaro, mudasobwa, telefone n'ibindi bikoresho bisaba kwihanganira ubushyuhe bwinshi. Ni amabuye u Rwanda rukizeho cyane kuko aboneka mu bice hafi ya byose bicukurwamo andi mabuye y'agaciro. Bikaba kandi akarusho iyo bigeze mu turere twa Muhanga, Ngororero na Rutsiro, Nyanza, Rubavu ndetse nk'Inyanza habonetse ikirombe kinini cyane cya beryllium kitari gifite ba nyiracyo. Ubusanzwe rero inganda zikora ibikoresho bivamo muri beryllium zajyaga kandi kuyikura mu bice byo muri Amerika y'Epfo, ariko bikavuga ko ayo mabuye ari kugenda ashira mu birombe byaho, ariyo mpamvu rero zerekeje mu bindi bice by'isi cyane cyane ibyo mu Rwanda ruherereyemo. Hari amabuye kandi atitabwagaho mu myaka yashize, ariko nyuma yo kumenya ko afite umumaro ungana uko yasamiwe hejuru cyane. Ubwo Perezida Paul Kagame yari ari muri Kazakhstan, u Rwanda n'iki gihugu byasinye amasezerano ari mu nzego zirimo ibya diplomasi, ikoranabuhanga, uburezi, ubuhinzi, ibijyanye n'imari. Amasezerano arimo ingingo zikomeye cyane ubufatanye mu bushakashatsi mu bijyanye n'isanzure, kongera ingano y'ubucuruzi bukorwa hagati y'ibihugu byombi, gukuraho viza ku badiplomate ndetse n'ibindi. Muri uruzinduko Perezida Paul Kagame kandi yasuye ikigo gikora ibijyanye n'isanzure muri Kazakhstan yitwa National Space Center. N'urugendo rwari rugamije kurebera hamwe uburyo ibihugu byombi byarushaho guteza imbere imikoranire muri urwego mu bijyanye n'ikoranabuhanga muri rusange. Dusatira umusozo makuru yacu, reka mbabwire ko hari andi makuru akomeye cyane. Trump ati nta masezerano na Iran uretse kumanika amaboko nta mananiza. Uyu ni Perezida Donald Trump avuga ko nta masezerano na Iran ati azabaho uretse kumanika amaboko nta mananiza. Mu butumwa yanditse ku rubuga rwe nkoranyambaga rwa Truth Social, Trump yongeye agira ati nyuma y'ibyo hamwe n'itoranwa ry'umuyobozi, ni ukuvuga abayobozi ati mwiza cyane wemewe, twebwe hamwe n'inshuti zacu nziza cyane kandi z'intwari cyane abafatanyabikorwa bacu tuzakora nta gucogora mu gukura Iran hafi y'irimbuka. Ibinini cyane ati mu bukungu ibe nziza cyane ndetse ikomere cyane kurusha mbere. Iran izagira ejo hazaza heza cyane, kongera kugira Iran igihangange, make Iran great again, kuko akunze kuvuga ngo make America great again. Hanyuma rero akaba ariyo nayo mvugo yazanye ku gihugu cya Iran. Ibihugu bimwe rero byatangiye kandi ibikorwa by'ubuhuza. Perezida wa Iran yitwa Masoud Pezeshkian avuga ko ibihugu bimwe byatangiye ibikorwa by'ubuhuza, ariko ntiyavuze ibyo ari byo. Mu butumwa rero yatangaje ku mbuga nkoranyambaga yagize ati ibihugu bimwe na bimwe byatangiye ibikorwa by'ubuhuza, reka dusobanure neza ibintu uko bimeze. Twiyemeje amahoro arambye mu karere, ariko nta gushidikanya dufite mu kurwana ati ku cyubahiro ndetse no ku busugire bw'igihugu cyacu. Ubuhuza bukwiye kureba abakenesheje, ni ukuvuga ngo abasuzuguye abanya-Iran bagakomeza iyi ntambara. Perezida Pezeshkian kandi akavuza amagambo mu gihe ibihugu bituranye bya Iran by'Abarabu birimo gusuzuma igisubizo cyabyo ku bitero bya misile bya Iran byibasira ibigo bya gisirikare by'abanyamerika n'ibikorwa remezo bya gisivili n'iby'ingufu z'amashanyarazi byo muri ibyo bihugu byombi muri rusange. Reka nsoreze kuri inkuru mbabwire ko abantu 4 batawe muri yombi mu Bwongereza bakekwaho gufasha ubutasi bwa Iran. Polisi y'Ubwongereza ikaba imaze guta muri yombi abantu bagera kuri 4 mu rwego rw'iperereza mu kurwanya ibikorwa by'iterabwoba bifitanye isano na Iran. Abatawe muri yombi rero ni umunya-Iran n'abandi 3 b'Abongereza bafite ubwenegihugu bwa Iran bakekwaho gufasha inzego z'ubutasi zo mu mahanga. Polisi yavuze ko gutabwa muri yombi kwabo bifitanye isano n'iperereza rikekwa ku gukorwa ahantu hanyuranye
ndetse no ku bantu bafitanye isano n'imiryango y'abayahudi mu mujyi wa Londres cyangwa se London. Komanda Helen Flanagan ukuriye ishami rishinzwe kurwanya iterabwoba i Londres yavuze ko gutabwa muri yombi kw'abo bantu ari rimwe mu masezerano mu maperereza y'igihe kirekire kandi ni igice cy'akazi gakomeye. Ati dukomeje gukora ko kuburizamo ibikorwa by'ubugizi bwa nabi aho tubikeka. Yagize ati turabyumva ko abaturage bashobora kuba bafite impungenge by'umwihariko imiryango y'abayahudi, kandi nk'uko bisanzwe nabasaba gukomeza kuba maso kandi nibabona cyangwa se bakumva ikintu kibahangayikishije ubwo bakatumenyesha. Ubwo yaganiraga na televiziyo yitwa ITV yo mu Bwongereza mu kiganiro Good Morning Britain, nyuma ya gato yuko inkuru kandi ifatwa n'abo bantu imenyekanye, Minisitiri w'Intebe wungirije yitwa David Lammy yagize ati Iran niyo leta ya mbere ku isi itera inkunga iterabwoba, kandi ikibabaje nuko iryo urebye ati no muri sosiyete, ni ukuvuga umuryango mugari ati yacu ubwayo. Umuntu w'imyaka 40 n'umuntu w'imyaka 55 bafatiwe mu gace ka Barnet Kirondere, naho umuntu w'imyaka 50 birafatirwa ahitwa i Watford mu Bwongereza, mu gihe kandi umuntu w'imyaka 22 yafatiwe i Harrow, uduce twombi two muri Londres cyangwa se umurwa mukuru w'igihugu cy'Ubwongereza. Gushakisha birakomeje i Watford, i Barnet n'ahandi hantu hatandukanye nk'i Wembley. Abo bagabo bane kandi batawe muri yombi hakurikijwe itegeko ry'umutekano w'igihugu ryashyizwe muri 2023 kugira ngo rinoze amategeko yo kurwanya ubutasi no kurwanya kwivanga kw'abanyamahanga. Abandi bagabo batandatu bafite imyaka 29, 39, 49 n'abandi babiri buri umwe ufite imyaka 20 batawe muri yombi aho hantu hamwe i Harrow, hakekwaho gufasha ukekwa icyaha. Bose hamwe uko ari 10 bakaba bamaze kujyanwa muri kasho kugeza amagingo angahe. Hanyuma rero reka makuru yandi babwire ko yitwa Britney Spears yagirizwa gutwara imodoka yanyoye inzoga. Umuririmbyi rurangirana w'umudiho wa pop yitwa Britney Spears yafatiwe muri leta ya California yagirizwa gutwara imodoka yanyoye inzoga n'ibiyayuramutwe. Abategetsi bavuga ko uwo muririmbyi yahagaritswe n'abapolisi bo muri California nk'igihe c'isaha zigera kuri 3:30 ku masaha muri Amerika ku munsi wa gatatu, inyuma y'amakuru avuga ko imodoka yo mu bwoko bwa BMW 130 yirabura yariko igenda mu buryo butabereye kandi ku muvuduko mwinshi cyane w'ibarabara rya US 101. Igipolisi kivuga ko Britney Spears yerekanye ibimenyetso by'uko ashobora kandi kuba yanyoye inzoga canke ibiyayuramutwe. Hanyuma rero aremera gukora kandi ibipimo bitandukanye byo kuraba ko yifashe neza. Mu nyuma rero yaciye ajanwa ku bitaro gupimwa amaraso nk'uko rero bisanzwe bitegekanyijwe muri iyo leta ku bantu bakekwa rero gutwara imodoka banyoye ibisindisha cyangwa se ibiyayuramutwe. Abajejwe intwaro bavuga ko ibyavuye muri ibyo bipimo by'amaraso bitaraja abona. Britney Spears yarekuwe mu gitondo cyo kuwa kane, bitezwe ko yitaba sentare nkuru yo mu karere ka Ventura tariki ya 4 z'ukwezi gutaha. Hanyuma rero usekura uwo muririmbyi yabwiye BBC ko ivyabaye biteye agahinda kandi ntibishobora kubabarirwa na gato. Yongera ko Britney Spears agiye kandi gufashanya n'abategetsi uko bishoboka kandi ko agiye kwitwararika ubuzima bwiwe bwose asigaje. Shuti rero reka mbashimire cyane, bifurize kandi kugira ibihe byiza mu rusange. Turasubira mu makuru masaha mu gitondo, mugire ijoro ryiza.